សួស្តីបងប្អូនបាទសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះយើងសិក្សាមេរៀនទី7បាទមេរៀនទី7យើងរៀនអំពីព្យញ្ជនៈចបាទផ្សំជាមួយនឹងស្រៈបាទព្យញ្ជនៈចផ្សំជាមួយនឹងស្រៈអក្សរចយើងអានថាចអាចាបាទចដាក់ស្រៈអាចាចដាក់ស្រៈអេចេចដាក់ស្រៈអីជ័យចដាក់ស្រៈអឺជើចដាក់ស្រៈអឺជើចដាក់ស្រៈអូជោចដាក់ស្រៈអូជោចដាក់ស្រៈអ៊ូជួចដាក់ស្រៈអ៊ូជួចដាក់ស្រៈអើចើចដាក់ស្រៈអឿជឿចដាក់ស្រៈអៀជាចដាក់ស្រៈអេជេចដាក់ស្រៈអាយចាយចដាក់ស្រៈអៃចៃចដាក់ស្រៈអោចោចដាក់ស្រៈអៅចៅចដាក់ស្រៈអ៊ំចំចដាក់ស្រៈអមចំចដាក់ស្រៈអាំចាំចដាក់ស្រៈអាចាស់ចដាក់ស្រៈអូចុះចដាក់ស្រៈអេចេះចដាក់ស្រៈអោះចោះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាមេរៀនទី7យើងរៀនអំពីព្យញ្ជនៈចផ្សំជាមួយនឹងស្រៈឥឡូវសូមបងប្អូនអានជាមួយនឹងលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាអក្សរចដាក់ស្រៈអាចាចដាក់ស្រៈអេចេចដាក់ស្រៈអីជ័យចដាក់ស្រៈអឺជើចដាក់ស្រៈអឺជើចដាក់ស្រៈអូជោចដាក់ស្រៈអូជោបាទចដាក់ស្រៈអ៊ូជួចដាក់ស្រៈអើចើចដាក់ស្រៈអឿជឿចដាក់ស្រៈអៀជាច
cho đã sợi chê cho đã sợi chài cho đã sợi chày cho đã sợi áo chào cho đã sợi chào cho đã sợi ống chùm cho đã sợi ống chòm cho đã sợi ấm chằm cho đã sợi chà cho đã sợi áo cho đã sợi chê cho đã sợi cho bà ta lấy dương an mà đòn tiệt mê riêng ti bàm pì chưa nhìn nè cho cha chê chay chơ chơ châu châu chua cha chưa chia chê chai chay chao chau chôm chom chăm cha cho chế cho bà so cho đã sả cha cho đã sải chê cho đã sải chây cho đã sả chơ cho đã sả chơ cho đã sả ố châu cho đã sả ố châu bà cho đã sả ố chua cho đã sả chà cho đã sả chưa cho đã sả chia cho đã sả chê cho đã sả chài cho đã sả chày cho đã sả áo chào cho đã sả chào cho đã sả ống chùm cho đã sả ống chòm cho đã sả ấm chằm cho đã sả chà cho đã sả cho đã sả chê cho đã sả cho bà ta lấy dương an mà đòn tiệt mê riêng ti bàm pì chưa nhìn nè cho cha chê chay chơ chơ châu châu chua cha chưa chia chê chai chay chao chau chôm chom chăm cha cho chế cho bà ta lấy số 44 an nè bàបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើង slash បណ្ដៃសិនណាមេរៀនទី7យើងរៀនអំពីជញ្ញៈចោផ្សំជាមួយនឹងស្រៈបាទសូមបងប្អូនសម្រាប់ចោះបាទហើយខំប្រឹងរៀនសូត្របាទឧស្សាហ៍អានសៀវភៅត្រង់ណាយើងមិនចេះសូមបងប្អូនសួរពុកម្ដាយរបស់បងប្អូនផងណាអរគុណច្រើនដល់មេដាបៃតារបស់បងប្អូនដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនសិក្សារៀនសូត្រភាសាខ្មែរជាមួយនឹងលោកគ្រូបាទសូមជូនពរសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាណាសូមគោរពលា